Reka tubasuhuze bakunzi ba Iwacu News 24 aho muri hagiye hatandukanye twizere ko mumeze neza kandi muri amahoro nizere bubasuhuza mbaye ikaze rero mu makuru agezweho hano kuri uyu muyoboro wa Iwacu News 24 tubasaba gukomeza gushyigikira kugira ngo uzamuke wowe ugifungura rero iyi video gerageza rwose ukore like kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza kandi ukore comment na sharing abandi aya makuru uraba utanze umusanzu ukomeye cyane rwose urawushyize ibuye kuri fondation yacu yicano ubona ko ni cano kizamuka isabi 7,000 birenga dizera ko mubigizemo uruhare rwose mugakora subscription ibintu byarushaho kuba byiza tuje mu makuru turi mu burasirazuba bwo hagati aho intambara yongeye kubura hagati ya leta zunze ubumwe za Amerika na Iran udasize igihugu cya Israeli n'ibihugu byo mu bigo by'Abarabu ndetse kandi na hariya muri Liban intambara yakaze ibitero byinshi byagabwe na Iran Islamic Revolutionary Guard Corps yakomeje gutangaza amakuru avuga ko ibitero byagabwe muri Israeli ku birindiro by'ingabo zabyo zirwanira mu kirere n'izirwanira ku butaka byaba byahitanye Minisitiri w'Intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu aya makuru ameze ate atugiye kuyagarukaho icyarimwe kandi muri Emirati zunze ubumwe z'Abarabu naho Iran iravuga ko yahitanye Minisitiri w'Intebe ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Dubai byose tugiye kubirebera hamwe n'ibitero byagabwe kandi no mu bindi byerekezo ko Kuwait nayo yarashweho nubwo yabyemeye ntigaragaze mu by'ukuri ahitekereza ko ibitero byaba byaturutse byose rero ni muri aya makuru reka duhere kuri iyi nkuru ivuga ko Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu wa Israeli yaba yahitanywe n'ibitero bya Iran ibi ni byatangajwe n'ibitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cya Iran bivuga ko uyu Benjamin Netanyahu yaba yaguye muri ibitero byagabwe muri Israeli by'umwihariko byagabwe ku birindiro by'ingabo za Israeli bavuga ko banasenye rwose bezi y'indege zirwanira mu kirere indege z'intambara mu gihugu cya Israeli ariko noneho igihugu cya Israeli ntabwo kiratangaza amakuru ngo cyemeze cyangwa se kinyomoze bitangazwa n'iki gihugu cya Iran ibi byinshi byakomeje gutangazwa murabibona inkongi z'imiriro inzu zarashweho ahantu henshi Iran yarashe yahababaje cyane nubwo tuza kurebera hamwe ko hari ibihugu byagiye biyisubiza nabyo bikarasa ku butaka bwa Iran ubwo rero aya makuru ya Benjamin Netanyahu y'urupfu rwa Benjamin Netanyahu kuraswa na Iran turakomeza kugenda tuyashakisha turebe niba Iran itari kubeshya mu by'ukuri atari amakuru y'ibihuha baba bari gutangaza andi makuru ubwo wenda y'impfu z'abayobozi bahitanwa n'ibitero bya Iran tuyavireho rimwe aragaragaza ko ubwo ni igisirikare cya Iran cyabitangaje cyavuze ko uwitwa Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum uyu ni Premier Ministre cyangwa Minisitiri w'Intebe wa Emirati zunze ubumwe z'Abarabu ndetse n'umuyobozi w'umujyi wa Dubai ngo baba baguye mu bitero byarashwe na Iran aya ni amakuru leta ya Tehran yemeza ko atake bakoze yahitanye aba bayobozi ariko noneho nta confirmation statement cyangwa se amakuru ava muri Emirati zunze ubumwe z'Abarabu yemeza iby'impfu z'aba bayobozi ni kenshi igihugu cya Iran cyagiye kivuga ko kizihorera ku bitero byahitanye Ayatollah Ali Khamenei wari umuyobozi w'ikirenga wa Iran waje gusimburwa na Ayatollah Mojtaba Khamenei umuhungu we ibyo rero babivuze kenshi ko intambara igomba kuzarangira bihoreye ndetse bafite gahunda yo kuzaga bitero kuri Israel kugeza ubwo bazahiga Netanyahu bakamwica ubwo rero dutegereze turebe niba aya makuru yose ariyo Emirati zunze ubumwe z'Abarabu icyo wamenya nuko yaje gusubiza mu buryo bukomeye cyane Emirati zunze ubumwe z'Abarabu yaje kurasa muri Iran amakuru nabonye agaragaza ko ibitero bya Emirati zunze ubumwe z'Abarabu byageze muri Iran ndetse Iran iza gutangaza ko yarashwe ariko ngo ibitero bya Emirati zunze ubumwe z'Abarabu ngo bitigeze bigira icyo byangiza cyangwa se ngo bigire ubuzima bw'abaturage byangiza nkuko amakuru menshi ari kubigaragaza gusa aho Emirati zunze ubumwe
z'Abarabu yarashe naho ndabona amavideo hano yahababaje, ahantu yarashe yahababaje, inyubako zikomeye cyane hano mu gihugu cya Irani. Ndabona zari zafashwe n'inkongi y'umuriro, ndetse intabaza zaje kuvuga, ariko Irani ishiduka iri kujya guhanura intwaro zari zigabye ibitero, ibintu byamaze gufata indi ntera, byamaze kurenga amazi, yamaze kurenga inkombe. Debris cyangwa se ibisigazwa by'ibyo bahanuraga byose byisekuraga ku nyubako zitandukanye hano muri Irani, nk'uko amakuru menshi abigaragaza. Ubwo rero Irani yaje kuburira Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, ibabwira ko rwose ibyo bari buze guhura nabyo mu masaha imbere baza kubyakiriza yombi. Mu bindi kandi icyo twabwira nuko ari ibitero byagiye bigendera icyarimwe. Hari ibitero byavuye muri Liban bigabwe na Hezbollah, bigabwa kuri Israeli. Ibi bitero rero byavuye muri Liban bijya muri Israeli byaje gutuma Israeli itanga imbuzi, iravuga iti nyamuneka Banyalibani, mwebwe mutuye mu majyepfo y'iki gihugu cya Libani, mugerageze rwose mukore ibishoboka byose, hanyuma murebe uburyo muhunge mugende mwerekeze mu birometero bigeze kuri 40 uvuye ku mupaka wacu. Aha ni mu majyaruguru y'umugezi witwa Zalani. Uyu mugezi rero bagomba kuhunga, hanyuma ngo Israeli igakora ibyo yise operasiyo ikomeye cyane, igomba gusiga Hezbollah ziri hano mu majyepfo ya Libani zikomeza guhungabanya umutekano wa Israeli, zihuye n'akaga gakomeye cyane. Ibitero rero nabyo Israeli yabiteguje, bigomba kuza kuba mu masaha make cyane. Twerekeje kuri Perezida Donald Trump. Perezida Donald Trump yaganiriye n'ibitangazamakuru hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bamubaza ku bijyanye n'amasezerano agomba gusinyana na Irani, ariko agaragaza ko hari ibihugu by'abambari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, birimo Arabia Saudite, birimo Qatar, birimo kandi United Arab Emirates cyangwa se Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, ngo bitaremera gusinya akoro ya Abraham. Aya masezerano ya Abraham ni amasezerano yagombaga gusinywa n'ibihugu byose by'ibyambari bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifiteho ibirindiro by'ingabo za gisirikare ndetse n'inganda zikora intwaro. Rero Trump yavuze ati ndatekereza ko ibyo bihugu byose bisa nkaho biri kugenda bigura intege, ariko sintekereza ko deal ishobora gucamo ibihugu bitarasinya iyi Abraham Accords, icyaza akoro ya Abraham, amasezerano ya Abraham yose agamije kugarura amahoro hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'iki gihugu cya Irani. Aha rero birasaba ko ibi bihugu byose byemera gusinya amasezerano kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ku bindi Donald Trump yatangaje, yarari mu kiganiro n'itangazamakuru. Trump yagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo idakeneye amavuta yo muri Irani, ngo ntikeneye uramuhora wa Rumuzi, ntikeneye rwose n'ikindi kintu gituruka muri Irani. Icyo bashaka bo ngo ni ukuba Irani yakwemera gusinya amasezerano arimo kudakora intwaro za nucleaire, ndetse no kuba itagira ubugenzuzi kuri uramuhora wa Rumuzi. Ibintu rero Irani isa nkaho idakozwa, kuko ubutumwa bwa Perezida Donald Trump bwaje gusubizwa mu buryo bwihuse cyane, kuko nk'amakuru nabonye ahangaha bagaragaje ko niba Trump ari kuvuga ibi, kuko mu byari yabwiye abanyamakuru harimo ko ngo Irani ibyo yakora byose niyo basinya amasezerano itazigera ikurirwaho za sanction cyangwa se ibihano Leta Zunze Ubumwe za Amerika yayishyiriyeho. Hano rero byaje kugenda biti, Trump mu kiganiro n'abo banyamakuru n'ibindi byose yavuze, yagaragaje ko Russia ndetse n'Ubushinwa ngo Amerika itagomba kuyemerera kugirana amasezerano na Irani yo gukonsoma ubutare bwa uranium. Hanyuma kandi avuga ko agomba kubirwanyiriza kure. Avuga ko ngo nta bihano bizigera bikurwaho kuri Irani niyo rwose ngo yafungura uramuhora wa Rumuzi 100% ngo ibihano bigomba kuvaho.
ibihano ntibigomba kuvaho pardon, niko Trump yavuze. Hano ari igihugu cya Iran cyaje kumusubiza. Nabonye Ibrahim Zofagari ari we ubusa nkaho yasubije, aravuga ati rwose abayobozi b'inteko ishinga amategeko by'umwihariko ba Irani nibo bari kubisuzuma neza, kandi ngo Irani mu byo bagomba kurebera hamwe ngo igomba kugira kontrole iri furu kuri uriya muhora wa Hormuz, kandi ngo gukuraho ibihano kwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ni ibintu bitagibwaho impaka, ni ikintu kigomba kuba kitagiweho impaka. Gukontorora umuhora wa Hormuz ni ikintu kitagomba kugirwaho impaka. Ibi byose rero nibyo Irani iri kuvuga ko bigomba gukurikizwa nta zindi mpaka zibayeho. Nibyo ngibyo byose ni ibiri kuvugwa, ariko kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarahirirenga igaragaza ko ibitero byose biri kugabwa na Irani muri ibi bihugu by'ibigo by'Abarabu bigomba gusiga ahabayeho kwihorera. Ni ibitero byaje nyuma y'uko ku munsi wo kwa kabiri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari yagabye ibitero ku gihugu cya Iran, by'umwihariko ku ngabo zari hariya muhora wa Hormuz, ariko byose byari bigamije kwigiza inyuma sabotage cyangwa se kuba ingabo za Iran zari zifite gahunda yo kugaba ziri hariya mu gucunga by'ukuri umuhora wa Hormuz. Ibintu rero ntabwo byoroshye hano muri iki gihugu. Ikindi wamenya nuko kugeza ubu ngubu Kuwait yo nabikubwiye yarashweho, iraswaho mu buryo bukomeye cyane. Yinemeza ko igisirikare cyo muri Kuwait cyemeza ko cyagabweho ibitero bya misile n'amadrone, ariko ntibagaragaza, ntibatanga amakuru y'aho ibyo bitero bishobora kuba byavuye. Ariko andi makuru atangazwa n'ibindi bitangazamakuru bikagaragara ko Iran ariyo yagabye ibitero muri iki gihugu cya Kuwait. Nuko ibindi kandi biri kuvugwa byose hano muri iyi ntambara yo mu burasirazuba bwo hagati byerekeye ibyo gushyamirana kw'igihugu cya Iran ndetse na Israel. Reka nebe aya makuru agaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbona yagabye ibitero none kuri Iran. Aho bagabye ibitero rero ni muhora wa Hormuz. Amerika yagabye ibitero mu muhora wa Hormuz, by'umwihariko ku ngabo zirwanira mu mazi za Islamic Revolutionary Guard Corps. Ahangaha ndabibutsa ko hari n'ibindi bice barasheho. Hari icyambu cyarashweho kiraswa n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyatumye n'ubundi iki gihugu cya Iran kirakara umujinya mubi cyane, gitangira kugaba ibitero kuri ibirindiro by'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu rero dutegereze turebe, ni intambara isa nkaho yafashe urundi rwego, ni intambara yafashe tension yo hejuru, kuko hari hamaze iminsi harimo agahenge, ariko aka gahenge ko rwose karibagiranye ntabwo kakiri ka gahenge twari dusanzwe tuzi. Reka nsoreze ahangaha, nshimire mwebwe bakunzi bacu ba Iwacu News 24 abakomeza kudushyigikira mwese, rwose muri inshuti nziza. Reka tubararike gukomeza gukurikira n'andi makuru hano kuri uyu muyoboro. Imana ikomeze kubarinda, mukore subscribe nyamuneka, muna liking aya makuru yacu, muyasharinga abandi kugira ngo dukomeze gutera imbere. Imana ikomeze kubarinda.